Cening pengidih memene apang kapening cening oleh kengken jeban cening to mahut sahe apang sidonya ban cening melajahang dewe to ketunya cening Susielo ne Menin kumarep api nicin Kuyadin laksana ane tungkas totonan do pesannya tu laksanayan itu sanang impasin tu cini susilone laksana ne ane jelek itu do pesan laksana sangat tidih meme kapini dewo don pesannya ni dewo kanti langah ring araramu tu ketu cine sawire iraramu totona madan dulu nyen pengancan cening melaksana bakti ring ide yang wiseso ketu nyen cening Cadakramo olah jadi dobuin anen to sugo kedah kau ucap Tada keramu nentu sanang pelajar kinapan tusing Entu anake buko cening ngawang-ngawang tusing nawang anak cerek Apuin anak tua to kete cening mau bawas melahang pelapanan pesannya anake buko dia Pangtim paling Sami Dadi nyenta tujuan sing jadolen tu cening Sido nyen timpa cening entu makejang yo pado sayang kaping dewa Asing karyo apa kuku lenan teken tu Apang masih nyenanake buko cening inget untuk makejang gagaene ane sandang untuk paurukin cening buin nyen ya suboman gagaen gemenehang cening ngamung gagaene totoangan cening ma wiesezo untuk
malesin totonan angon cening musuh untuk sanang kutang apang joh mangdetan leket di dewek diragan cenenge sastra agama nek ling Pune ado nyen sastra agama nyen tu cening ane madan lontar modaging kepatutan itu kaucap sastra agama sanes sanang sini dan cening ado ane madan ni sastra begawan gitu saro samus cayo muah ane len-lenan tu cening Ditu sekancane mau dilontarin tunya makejang tuane mungu ditunyen kasurat oleh leluhur iraga sane dumun suwatek daging sastra agama sane mau tamun tu patut pelajahin cening muacen resepan tu risa jeroning idewone drikalane idewo mau parilaksana Satur guru nek ingatan nah nejani yang ngelantur meme mapi dekat laksano cening ane bagus untuk meme tuah cening durmun toy dewo angon meme piana melahan pesan dewo mau pari laksano itu dicatur guru kocap medaging sini dan pesan nyentuh cening patut dewo pelajaran itu bagus guru reko nek pertami nah nejani pah-pahan meme catur gurune untuk pertama guru rupake untuk patut pesan batin ini dewo ngamasak lan ya sayang nah nyen cening ane madan imeme kelawan bapo untuk kan kayang kanu ini dewo lekad ini dijaga sekalon itu melahan pesannya tuh dewo melaksanakan mana Donyen cening ane setado ngerasti tiang anak ibu kowe dewo medasar ban manah saya tulus kapine dewo
dan pegatio Nah ntonya jeneng yuk tene anake bukli apang pedas tahu tanjer redan yen tanjer redan reramane dewone nunasi ce ring ide yang widi sumang dene preside anake buko jeneng side rahayu rajeng dini toketo jeneng Manda putra Cutat neng awet uli lekad kayang kaukas apang yo onyang yang memangukin sane kawastani rahayu ento mula nyen apang guru lupakan cenenge ngurus anake bukoy dewa meme kelawan bapo itu cenenge dados manusia utama yang sida nyen pengacepang buko meme utawi bapan jenenge apang sida nyen dadi manusia mau tamu nyen toketo nyen angon sasulo dini rita kali dewa mau reptif dijaga tentu jenenge wang ajani yang kali Winyon tulang turang meme yang buin to cening ane madan guru masuk kali tuh cening madan guru pengajian to kaping kali cening salam sin kancan nyen cening tuah mula nyen sanang gugu sanang pesan nyen tuanake bukoy dewo incepan oleh guru sujati tusing ya sanang tungkasen tu cening bagusan tu apang ya idewo parti aksa nyen kapening guru tusing jadolen itu nyen matuah totonan tuah tongos si dewo melajahan dewek tongos si dewo ngerek kawruhan tu nyen ketu cening bagusan itu dewo